Dobar dan i dobrodošli u Telekom Hrvatska. Plaćat ćete sve račune na vrijeme. Imat ćete pun signal, ali vaš internet bit će zagorac. Hvala. Ako imate nekih problema, kliknite broj 1. Ako imate više problema, kliknite broj 2. Ako želite otići u pičku maternu, kliknite broj 3. Broj 3. Kliknuli ste broj 3. Hvala. Poslani ste u pičku maternu. Doviđenja, hvala. Ako imate nekih problema u pičke materne, kliknite broj 1. 1. Ako nema, kliknuli ste broj 1. Šta vam nedostaje? Broj 1. Kliknite broj 1 ako vam nedostaje. Ako vam nedostaje signal, kliknite 2. 2. Rekli smo da imate pun signal. Provjerit ćemo vaš signal. Sačekajte minutu. Dobar dan. Dobar dan. Kako vam možemo pomoći? Ne radi mi router. Pa malo ga lupite, onako gospodski možda proradi. A već sam probao, već je na polu. Pa možda je to razlog zašto ti ne rade majmune glupe vodene. U stvari popravio sam ga ja. Pa bravo konje vodeni, šta nas onda jebeš iz toga? Ti znaš da meni moja baba zove da mi je napravila nuda, a ti mene jebeš za internet. I sad je dobar. A puši kurac. Nije dobar, nije još dobar. Nije dobar, šta mu fali mater ti jebe? Majde nudljave, čuj me se hladit majku ti jebim. Brzo! Pa, ne želi svi lampica. Ovaj razgovor se snima, pička ti materenka, ako nešto opseš da te prijavimo, ja. Imam problem s brojem 1, imam problem s brojem 1. S piramidom! Kakva je tu piramida u pitanju, molim vas, objasnite svojim... Duboka. Duboka piramida, kao tu ide v zemlju ili iznad zemlja? Zemlju. V zemlju? Kao paradajz zasadite tam внутри. Ja. Je dobri paradajz. Nije. Malo gusto. Ma ja tak ja budem. No baš me još jebal, nudla su mi se ohladile i smatram te prigovor. Ja imam problem dalje s internetom. Ne želi prikazati više strelica. Pokaže meni 3 strelca pa je dobar, a? Jebote pa nisi američki pička ti materina. U Europi si drago. Ti si u Europi majmuni. A on stavio na ciganske servere, ja budale. Pa nekad nek stavim. Stavi ciganske servere. Pa stavio sam već 5 puta pa ništa ne radi. Stavi Europa. Možda da radi. A ne želi raditi, nemam internet dale. Rak ti mater, gdje ti vidiš da imaš interneta ili ne? Aha, možda je problem zato ja živim ispod kanala. Pa on gladi FPS ti bug mater. Majmom dadašte. Zato će ga lik vili internet me jebe. Zanimljivo. Vi govorite kao u meni ubudući na internet, kako je, kad nemam interneta. Da, vtihne lampu, evo Vasa mi se nuda hladala. Vasa jebe. Vasa moram spominati do zutra, pizda ti je motorina. Fuj kak je se. A ako mi ne radi internet dale, kaj vam da trebam A jebi se ti na šalteru broj 3. Dobro. Dobar dan, dobro se šalter broj 3, kako vam možemo pomoćiti? Pa trebate mi pomoći oko routera, neće mi jako šteka. Pitite ga v pizdu motorina, ko to mene jebe i vami na pauza, vaši na pauzi jebe.
Pa nam je žao, ali ja nemam Ti za dođem gledanje mi križu, PUBG. dal sam ti skenera lokaciju prek pizde. Na zdravlje. Evo, pročera me nešto. A idem, ja, ufati me proljevo, prostite gospodine, šaljem vas na šalter broj 4. Dobar dan! Dobar dan. Štika mi internet. Ma ti buka matre katova na blicuc. Šta, slaba komunikacija, mislim slaba veza. Slaba veza. Jest. Pa jebi ga, slaba je pala kod tvoje mama, jebi ga. Tvoja mama je kod mene je slaba veza, jebi ga. Smo se jebat klisnuli, više nigdje. Dobro, Štita. baš šteta. Aj, bom ta poslala. Nazovi na broj 399 Dobro. 8722. Dobro, dobro, sam pozovi, mislim sam. Doviđenja. Doviđenja. Ajde, Milo! Šta li to zove? Gospodine, samo Evo tražim su pomoć. cijel lek ti bataj! Gospodine, Vežu kurac! Vežu kurac, idem si pizdu, dobro jet. dobro Dženja. gospodine. Šalteri. Dobar dan. Dobar dan. Koji sam šalter Ko ste dobio? vi? Dobili ste bobicu z pitlice. Aha, dobro, dobro. Kazu, vete. Pa smo ni picu naručili Evropo motor. Narod. Ja sam zbog interneta, ne zbog pizzerija. Kakšni internet? Mi nemamo interneta, dečko moj. Mi smo tu šala, babica od 109 let je pri smrti ti mene pitao za internet. Jedva je dovoljen kruh i mleku, on mene jabe za internet. Reakcije, matre, taj telefon koji imam je Nokia 360, ti bog matra više ne znam ko me zove. Sam moram poklopiti i obete se. Kaj me jabeš? Kaj hoćeš? Pa je bolji internet, Moj pa mi čar gledate. hoćeš? Pedofilijen, bedoste. Pucko ima 21. Nemo komentirali. Reki ti mater, puj kaki si. Dobro. Dobar dan. Dobrodošli u Telekom Hrvatska. Vi opet zovete. Pušti kurac, hvala. A trebam internet. Dosta, gotovo, ne mogu više, grlo me boli, popio litar Coca-Cola u 5 minuta.